inyalo chegi achiel kachiel. Machiegni nyinga Lydia Okeo. Luoro kwa kaluora mar Garbatula kod Benane County ma Isiolo bang' jokuo jamni mawuok Lagbera e County Magarissa chadho kendo nego jaduong ma jahigni 65 ka bang'e gilal gi diek maromo 250. Kano yango wach ni jalup County Commissioner ma Garbatula Joseph Mamboleo wacho ni apisa Magarita kue gwenge ma Garbatula kod Lagbera obedo akicha kendo gibiro duoko jamni manokwalgo kendo ndhiyo achijego. Fatuma Roba ma en janeno wacho ni jokuego no monjo Abdi Buke e kinde mano lago dieke gwenge mag Benane. Jodak ma Isiolo ko pinyo wacho mondo medo bila Magarita ka giywak ni lwenje maket kod mano semedore e kind jodak ma Isiolo kod Garissa. Na pia hii pia rungu. Huyo mzee nataka ifahamike ya kwamba amepigwa na watu ambao ni majangili, wamemnyang'anya mali na wakamuua. Kilomita pengine karibu 9 au 10 kutoka hapa, ambaye ni bado tuko katika area ya Garbatula, akiwa malishoni alivamiwa leo akiwa pamoja na mama ndio alitoroka, na hiyo kitendo imetendeka leo saa 5:30 ya asubuhi. Kwa hivyo we want to ask the security team to provide us with enough security to ensure the lives of our people in line with the constitution is safe from any type of aggression by anybody else. Na mzee alikufa bure. Mzee alikuwa akishughulikia mali yake, akichunga, na hii kitendo kama hii si ya leo tu. Ni bahati leo at least inasikika maybe nje. Wanapiga kila siku. Juzi walipiga kijana mwingine namna hiyo, wakaharibu kichwa na kila kitu na wakaenda na mbuzi.